رنزل کڑے پکلا پخپل جنان دس خیستا در قرآن دا قرآن ہو سخیستا در قرآن دا قرآن وی رنزل کڑے پکلا پخپل جنان دس خیستا در قرآن دا قرآن ہو سخیستا در قرآن دا قرآن مبارک دس خیستا در قرآن دا قرآن او دغا کتاب ڈر مبارک دس خیستا در قرآن دا قرآن ویسا پارشی پا قیامت مسلمان دس خیستا در قرآن دا قرآن ہو سخیستا در قرآن دا قرآن نزل کڑے پکلا پخپل جنان دس خیستا در قرآن دا قرآن ویس خیستا در قرآن دا قرآن پریمی لوی کی جنت ناس خیستا در قرآن دا قرآن اللہ پریمی لوی کی جنت ناس خیستا در قرآن دا قرآن وی چچے عمل ور بند کڑے پجاہن دس خیستا در قرآن دا قرآن ہو سخیستا در قرآن دا قرآن وی رنزل کڑے پکلا پخپل جنان دس خیستا در قرآن دا قرآن ہو سخیستا در قرآن دا قرآن گرانا انسان پا کامیابی کس خیستا در قرآن دا قرآن انسان پا کامیابی کس خیستا در قرآن دا قرآن وی پا قوانینو دا قرآن چی سک روان دس خیستا در قرآن دا قرآن ہو سخیستا در قرآن دا قرآن ہو رنزل کڑے پکلا پخپل جنان دس خیستا در قرآن دا قرآن ہو سخیستا در قرآن دا قرآن نس خیستا در قرآن دا قرآن بہر یو لفظ یہ اجر نس خیستا خیستا در قرآن دا قرآن وی پا مونگا کڑے پکلا سمر احسان دس خیستا در قرآن دا قرآن او سخیستا در قرآن دا قرآن وی رنزل کڑے پکلا پخپل جنان دس خیستا در قرآن دا قرآن ہو سخیستا در قرآن دا قرآن خدایا نفیز پا جہان کلیس خیستا در قرآن دا قرآن خدایا نفیز یا پا جہان کلیس خیستا در قرآن دا قرآن وی عبدالجلیل توحید گردغایو ارمان دس خیستا وی او سخیستا در قرآن دا قرآن او سخیستا در قرآن دا قرآن وی رنزل کڑے پکلا پخپل جنان دس خیستا در قرآن دا قرآن او سخیستا در قرآن دا قرآن او سخیستا در قرآن دا قرآن